perlok. Kasdap apa? Sok bakman yang ini baru bayar apa yang kan video ini. Mentang ini ya stesa ayu, saat isa mau senram. Dan kini perlok jongi arngot. Bak majau, cai pija ini di bak majau. But ini banyak kali di bak long. Mentang si long driver nam ta jongi. Namar ba, yang nganyak hina. Idan kamban poi arkenta tambay ya ka speed bar pa. Jano insya ya. Melang film ni ta. Ya jadi ka speed ni sini ya ka kenta na. Balong. Nadu ala kanos na bila nya kali gumni ba. Pia ka speed apa? Ha? Kabaya tatam pia kan lo. Absan. Kat kendai ha, ni peit kat kendai. Apa ya arbusan. Apa ya arbusan ha. Tangkat tu lah kot. Ta biang-biang kan. Judai hi ban penher kali ni de ban ya suki. In penher kam jubha. Nama tak safety jeng kuai bat ke jong iro. Nem no na. Tang ila boy ha kali kesenang pesat mah. Tang ila suka salah deh balam. Neh, ba majau no. Kadai. Balam ni di sana tai. Papli nem tu duduk tata. Dah sukan sama. Okay. Ya. Kalenti bajingai sama sunram peit perlok ke Bangladesh. Karitor. Anjing tanat mah. Anjing tanat. Hai kelung suara. Kalau mentang hilak poi hang dia apa mau senram. Mentang hilak poi kini kerja konkret. Pensai kitiar.